Biyag ti tao. Ket itang sagutan da kayo iti sabali manan apakasarit. Biyag ti tao. Iloy, Remy, sapay la kumatamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. No siyak, madam, manusak amin na klase ti trabaho. Uray baklaak, ngam napigsaak. Mabagkat ko ti duwa ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga kagluto, madam. Uray niya klase ti putnahe, kabaila kalutwan. Nagadal ka siguro iti panagluto, anya. Ay, saan, madam? Buy-buya kay ti YouTube. Nalakalaang mata masurutan ti instruction na. Wana, tauray siyak. No, dadyak amo alutwan. Buya iti YouTube. Oh, Remy, agsao kamot Di kamot matagtagari, balasang ko. Madam? Nahinhin sa ito kadwa kababaw ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. Pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isoan na uli magkak. Awan, mayat kit diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Agtinulong kayo iti trabaho diti balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalaang dayta, madam. No siyak, sanaya kon nga gal-alaga iti matanders. Agmerienda ta pa'y, Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Free ta amangan dito balay da. Sige laang, Iloy. Ay na, ikataman ti naman nagbabain mo. Madimot laang naman nagbabain ka unay. Agbisin ka, bain-bain ka. Sige laang, Iloy. Nabsugak pa'y. Amom, dayawan man ni madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, baga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pa'y langan niya. Ha? Uwan, Iloy. Ay, wawa! Madlaw kami, girl. Nag-asatin tagbali na boyfriend mo. Ta nakasingsingput ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan, tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin na kasking ka. Uwan nga rod, Iloy. Mala, agmerienda kan, Remy. Madlaw anasingpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na. Kasla isulaang ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama ng awawir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kaskasano. Tigusin lakman. Ha? Umay kayong tata, tasyak timang digos ka na kayo. Siga kayat. Babay, ti kayat ko magdigos kanyak. Eloy, bye-bye amditan. Siya kun timang digos kan kuana. Umay ka nga roda na. Tani, aglabos mo tan. Wan, umayan, Eloy. Naglabas. Habang nga nalabas, tinanaw. Tinapudot ko ba? Ado lang amin nga mong alakay. May busa ka. Agtal na ka man. Naito'y pa'y. Nakadurong-durong naman. Haya ka mo dyan. Sumanaw ka. Haya ko. Habang nga tinibam na. Nakatagtagari na itang iwan. Ala, agtulyakan. Yak pa mo ng sabaw. Saanan? Laklakayan ka matlangan. Agsabon-sabon ka pa'y laang. Andan ni madam. Tata, agsabon kawan, tapno na bang lukawan.
Ang angawan ka la itay. Si kamot. Dahito ti shampoo, Ag-shampoo kawan. Nagsimple ka. Wan tata. Masyanak ngamin kun ko. Sige, sabunak mo ti bagim, Aita. Dinegosyo mo't gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam. Tadi na kaya ti lalaki amang digos kenkwana. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di nan amo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray agsasaong agmay maysa. Ay na, madam. No siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ngagkabaw. Amok ti style dagiti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaan usan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, wan gayam. Itad konti umuna asweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam. Adan kwartak. Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yu agawid iti day off yo, mabalin lata. Angam na di kay agiddan ha. Agsinoblat kayo tap nadalat ta kadwami dito balay. Siya kunti mo na, Remy. Mabalin? Sige, man nakaawat akmat kat. Okay laang, Iloy. Ne, talaga kaya manasingpat ni Remy Eloy. Managpabusoy pay gayang. Amuyo, madam. Adama di nga ugali ni Iloy anadlaw ko. Ne, anya da ita, Remy. Tarawit-wit. Kan kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam, Di yu ibagbaga nga imbagak. Para kada tayo kumalaang. Please. Wan, di ka madanagan na Remy. Kan, kasla atin dugpay ti ima na. Anyat kayat mo asawan. Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam napuka o madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na Remy. Ay, saanan madam? Please. Jak ngamin kaya ti makiapapa. Jak kayat aguraan nak. Ta sigurado nga ilibak na. Kat guraan nak, madam. Madlaw asaan na mapagtalkan day di akadwak akatulong, madam. Jak kayat ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso akitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unag taltalkan kwa na, madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutag tisa kayo. Hindi kayo nagsapo. Kaya nga ba? Ala, ipangatoyo tisa kayo, tai-massage ko. At tita, ilutan kayo, tata. Remy, rumarakon. Tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyok. Sige laang, madam. Nalpas ko matan dagiti trabahok. Iso ang masahiyak ni tata. Mayat ti kasta, Remy. Tapno ma-relax ni Papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutan kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, magkita. Alay ko man! Agulay magkaman. Sumana uka alakay. Makarengreng ka. Agatas akmas. Pandesal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimple ti gatas mo. Sana gaputadda kami nakatulong yo. Kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mo't nga mo. Anyat kuram. Ingkag timple ti gatas mo kuna! Iso around. Itimplanak. Ito, makapasurun ka ala kaya. Di ta ka malangan? Ay! Agsubli ka! Agsubli ka! Baboy! Oh! Nita,
Baboy ka! Ano ikaw? Bagsit ka! Sikat ibagtit! Huh, sana gaputan na lukmagak katawagan na kitibaboy, ha? Ano ikaw sa bukaw? Kaya't mo taparuta kami na buhok mo, alakay? Ha? Ay, baboy! Di naksardangan nga wawagan ni tibaboy, ha? Bagsit ka, baboy! Ay, no! Panawak man langan na ito, alakay. Taba ka malaw, anak manan. Baboy! Ay, sumurakak dita silid ni madam. Tainak mang kita iti mabalin ko nga alaen. Ngamjak pa'y lamang hala ita. Iranak intun adda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangput ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing pata kanya. Ha? Wen ko nam Wen ko nam. Wan! Baboy! Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy! Ay na, tumpa-tumpa. Sa manon na ito. Ang dandani ngamin sumangput ni madam. Ay, may stroke yun Nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amot agi pulong iti anak na. Orean niya tararamidak kan kwa na. Kasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. Iso nga, iso. Tipang si... Ada ni madam. Iso, tipang sunso. Tata. Sagay sayak ti buhok mo, wan. Kan aglotion ka, wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Luslusyon amat ni Papa. Wen, madam. Tapno saan nga agkursing. Baboy na ito'y bastos. Awan babay na. Kanayon na katong paan. Kan pungutan na ito'y baboy. Ha? Ala, madam. Baka mamati kayo. Saan apod no ti ibagbagana? Jakab kabilan. Nasing putakan ko na, ma'am. Baboy. Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti panagkabaw nanti kasta. Isa pasensya mo, Wen. Wen, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling nga asawa ni Remy. Ha? Ne, pag kunamot nga Eloy. Win tanakasingsing po ni Remy. Nakaumma. Kasla sana makaaramid iti dakas. Ha? Nakaulimak. Sana kas karag iti daduma babaya wakwakirat. Sana kas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa'y nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam, Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Iloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalo si tiunag. Saan, madam? Adda atap ko. Agsipsipot sa ititakawin na. Ha? Aniya? Addan sa atalaga at atidug ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Kan istrikto ka. Kat ibagbagak mo't asaan. Anasingpet ka. Ikalkalindagan ka kankwa na, madam. Kastaya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwati kas kan ni Iloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal karag iti puraw akawas. Ay, kat mayatano kasta, Eloy. Ken, managbabay na talaga. Ta pati iti panangan. Nagbasit ti kanon na. Ken pasaray masiputa ka sagsagay-sayin na ni Papayo. Aya, nagsayaatan nga ay Eloy. Iso na laang ta. Nauli maglaunay. Yak amo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka kidi mo umuman iti kinangiwat ko,
Saan mat siguro, Iloy? Aywan madam, agawid ak manan ayin tong day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong rilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Kan, adda pa'y pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Iloy. Tapno ni Iloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw tirilo kan sing-sing ko. Ala, kung nagtupay kat madam, isulakit di Janosar ni Iloy ang nagawid. Aniya? Huwan madam, adda pa'y singsing nga inusar na. Aniya? Talaga husto ti atap ko madam. Delikado akadwa ni Iloy. Sana mapagtalkan. Oh, ada ka di cellphone number na kan ka? Alaak man, Remy? Ay, awan madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apay ngay mawag ka? Iloy, di kan agsubli dito'y balay ti amo ta. Taga-broad da ka nun. Ha? Ne, nagkuna? Katisoda pumanawak matlaang dito yun. Madaman ti pa nag-empake. Umay kong arod alaan dagiti kawis ko Ay na, siya kun ti mga ala. Isabat kuntukan kan. Anya? Pagsabatan ta karod. I-text kunto. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay akas jay. Kilati pa nagabrod da madam. Saan nakamapnak itimbagan ni Remy? Iso mapana kadago si Jibalay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan matan dito bag ko. Adda amin ija ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka. Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan matan dito'y. Ayan dan. Remy, ayan mo. Remy! Remy! Ayan mo! Ayan nga ta ni Remy. Papa, nakita yu ka diti babaunan? Jay bakla. Saan? Jay babae. Ni Remy. Ay, jay baboy. Pimanaw. Dakal jibag na. Pinapanaw ko. Tababoy nga main. Kita to'y kinudot na. Ne, apa nagadutil lamay iti bakrangyo? Jay baboy Bastos na jay baboy. Ne, asino nga ta dayta? Mabitlaang, papa. Kita no asino dayta? Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagak kan ka. Anya dayta, madam? Mapukpukaw nga mintirilo kan singsing ko. Kat sikat imbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no dayta, madam? Ayan na ngamin ni Remy aya. Apay nga asyak ti pabasulin na. Awan mo tinalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga rudan, jak masapulan. Rimwar ajak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala, ngam, di mo agabrod kayo, madam. Ha? Ne, nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, jak ka no nagsubli dito. Taagabrod kayon. Aniya. Oh, ti awanan bain. Nukasta, pakanana amin dagitoy. Madam, promise, awan innalalak arilo ken singsing. Oh, isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naibaglakit din ta nakataraya kadagos. Didak basta mapabasol. Tawan CCTV ije balay da madam. Mabalin kun ti mangirugi iti ni Kosyok. Ni, adda checkpoint. Abi nga ta? Rumor kayo kano amin.
Tanda ka no, agtatakaw, nagkapoy di syudad. Ay sus, delikado. Siyak sa amo ti magbagadan. Ay, Jack Romar, ang tumpa ka kititawa. Amang ano in-report ni Madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimple ak. Dito'y, tumpa ka kung dito'y tawa. Tumaraya ko na. Hoy! Sumantag ka! Hoy! Kamatan niyo ang kakadwa! Kamatanda ko na. Awanan kay tibain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanandak ko ma. Nailawanak lang, madam. Anya, kamutin, Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanandak ko ma. Kunamla na sino ka kasingputan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbaludan ti naramid mo, Remy. Madam, pagkawanandak ko ma. Didak ipabalod. Pangasiyo. Didakes nga ramid. Uray kasano ti panagpamarang mo anasingpet. Rumwartulat tatipudno, ket madusa ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.